Seekor kera terpenjuru dalam goa di gunung sunyi tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan masalah di muka bumi ini. Walau halangan rintangan tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Sang pelaku oke, lo tak jadi banyak duit men, so what gitu lo. Lo punya mobil mahal impor, so what gitu lo. Legacy motor mahal, so what gitu lo. Lo pun bisa bilang balik. Lo punya mobil mahal impor, so what gitu lo. Yang pakai pelek steering wheel, so what gitu lo. Helio sound system paling mahal, so what gitu lo. Lo pun bisa bilang balik. Curi-curi apa no je hata e koi, sari-sari raje te hata e koi. Dil mena dil batara ho gaya, dil mena dil batara ho gaya. Asal katai muti pyar ho gaya. Curi-curi apa no je hata e koi, sari-sari raje te hata e koi. Dil mena dil batara ho gaya, dil mena dil batara ho gaya. Asal katai muti pyar ho gaya. Curi-curi apa no je hata e koi, sari-sari raje te hata e koi. Curi-curi raje te hata e koi, sari-sari raje te hata e koi. Curi-curi raje te hata e koi. Oh, Borang 3 menit itu. Nggak sih, angan di Instagram.